Hello gagayam, kumusta iti tunggal maysa? Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagbuya ka nagdangag kadagiti drama may patpatangata nga manang biyanang kan biyag ti tao at drama. Ket salamat iti kanayo nakadayo. Sakbay man ti drama makablaawa mampay dagiti sumaganad. Da Nelson Bulido, kabayatan ti panagmulmula na iti sibuyas ni Aldo Tagi, Ivy Gutierrez kan Mark Jerome Rivera. Manipod man nga rod kanikab sa tesa, san napod na nagan, tintay drama, kastutiko nana. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag, pimanawak iti lugar mi, kat nakipagnaedak iti balay ti ulitag ko. Iso na lang ang tanatayan ni uncle ko, isa ti asawa na ti kabalay kon. Nabayag ang nakipagnaedak kadakwada, iso kasla dadakkel kumatan nida. Siyak tay babae a super arte. Sa anak met asigod anarte. Ngam idin nakanobyo akita da kwarta na nagbalinak meten anarte. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Anti Mare, ada kumadawat nga pabor kanyayo. Anya day tate sa balasang ko. Amok nga nasingpat ka. Agpada kayo iti daddy uncle ko nga asawam nga nasingpat. Iso nga amok nga maawatan nak ante kan. Siyempre, mapatganak siguro. Anya day taya. Kwa, tangay na bayagak matan nga makiiyan kanya yo ante. Kathanak matan nga sabsabali kanya yon. Kasla anak dak matan, di ba? Un ate sa. Adda nga minjay na ibaga idi ni uncle idi na biyag paylaang. Ano kayat ko kano ti agi patakder iti balay konto kat mabalin ka numat itabakante nga pa sa tilo-tiyo. Ay katuan awan problema dita. Ngamapay, addan aya pagbalay mo. Owen ante, addan, tajay boyfriend ko ti bahala idta. Anya? Iso nga no mayat kayo nga ito ti pagpatakdaran me, rugian men. Panagkunak, nasaysayaat no agkasar kayo pa'y nga umuna, Tessa. Ay, maudi ka no mati kasar ante. Ay, pasensya kan balasang ko, Saan ko maamasasair tiriknam? Ngamjak mapatgantikid daw mo. Aging gaadi kay pa'y nagkasar itinopyo. Ay, sige nga rod ante. Ayos lang matkit di. Apay ngamin nga ipilit mo nga ijay ti pagipatakderan tayo ti balay. Kat awan mo dagam ijay, Tessa. Ada nga rod imbaga ni uncle ko idi na biyag pay lang. Mabalin ka no ti agipatakder ijay no kayat ko. Ngam ko namat di asawa na nga ang kasarta pay ka no. Bay-bay hamon no di na kayat. At damat ka din nakita kalutay. Marang matawaran pa'y na jay. Ayan na nga data nga banda. Dito yung matla lugar. 5 minutos ti mapagna manipod iji balayo kada antim. Ay, mayat nga rod at asidag matlaang. Karubatan tumatlaang ni antik. Ay napintas to siguro ti pagbalinan ti mar-aramid a balayo, Maritesa. Ay, uwan na amare. To istores. Kusina kan salas ije baba. Kat pasigmat nga kwarto ije nga to. Kan paikak to iti teres na. Ay, wow! Nagpintasan. Ay, naimbag ka pa At danton balayo kinila kayo mo. Naimbag ata ni Alfonso tinatumpungak. Tano sa bali lang, Baka mangurkura nga sakpay lang nga ginganatad ta. Naimbag ka pa Dakayon ton ti kapintasan iti balay dito'y lugar tayo. Haanmat. Ay, bagbaga pakit din nila kaya ko nga pa. Kanakano iti swimming pool nga. Hanan ko tagastos lang. Aya, apay, anya trabaho nila kayo mo. Ay, hindi iti komporme. Aya, ay nakaapapal ka, Mare. Napintasan kibiyag mo. Saan kan makipurpurdiya akas kada kani? Ay na, si kamat. Gagangay na Katagbiro kamat ngamin itibak ng atap no pumentas matibiyag mo nga kasla kanya. Ay na, baybay aman tabak nang. Uray saan abak nang. Basta na singpet kuma. Kan ayaten nak aginggat inggana. Ay sus, praktikal ang tibiyag tadtan. Urahan mo nga ayatan basta big time.
Aklo nam kay din. Mapraktis mat ni ayat o no masursuro nga kunada. Tessa, honey, mapanakaon. Ay, agananad ka, hane. Agan-anad ka mo, tanay. Kat kaano ka manan nga ag-awid ngay? Intun lo may alawas manin, ah? Aywan, ginatang ko amin na materialis ni Mararamid Abaleta. Ilutwam to nagiti trabador, wan? Sure, hane. Kan, ato iti alawas mo. Ay, thank you, Alfonso. Honey, I love you. I love you too, Tessa asawa. Magdamagak manen, Tessa. Kaano ti plano yu apa nagkasar iti nobyong balasang ko? Balay nga rod ka no, ti ununaan may nga aramidan, ante. Sumarunon to data kasar. Oray saan nga yung grande, Oray simple laeng. Ha? Anyat serbim nga kasar nga no simple laang. May mayat ano yung grande tapno hape. Kan may mayat no ada balay me. Numalpas ti kasar me. Tapno lumasin kami nga dagdagusan. Ay uwan, hangkayon nga aglutluton yan, te, taagpadilibra kay ti kanan tayo. Kakaiso na nga ini kanak di boyfriend ko iti kwarta. Iso nga agpa-deliver tayo man iti kanan tayo. Han kayo nga aglutluton niya. Ay katala, makaamu ka balasang ko. Lumabasak pa, Maritesa. Ne, papanamanan nga mare. Kat as usual, inakmanan makitangdan nga agdalos. Ay, naimbag lakit din ta. Nag-retire ako niti kasta nga trabaho. Uwan nga rod, naimbag ka pa Nakabanikas ka laangan dito yung paraangan nyo. Or-orayak ngamin jay impa-deliver ko nga makan. Iso ti ipakan ko kadagi jay agtrab-trabaho. Kanan may matanakan ni antek. Ante, urnungan nyo amin nga murang tayo ta umay aglaba ni Mariang. Apay. Katangda na ka. Hanga kayat gamin na Alfonso nga agbanban nugak. Iso nga ipalabak man nagidya murang tayo. Anya? Kakaiso na nga dahin tadya boyfriend ko nga pagtangdan ko nga aglaba. Saan mo't anarigat at trabaho ti aglaba, balasang ko. Imbes apanangdan mo, urnungan Ay na ante, amok tar aramidak. Iso nga handak man nga isursuro. Anya pa lang ti urno nga kaya katadamatan balay may kani Alfonso. Kati agbalin nga anak yun to, Isa ganaan nyo. Nilakay kon ti makamuidtan. Iso ti agurno nga haan nga siyak. Anyat serbite itad na nga kwarta kanyak ngay no hangko nga gastusan. Parparigatak kay din ti bagbagi kaon. Ante, tangay na alpas matan ti balay me kani Alfonso. Agihan kami ijayan. Panawan na ko, Tessa. Hanga balay ante ta si daglang mati balay yung manipod ijay. Kan han yung matgamin nga kayat idi nga ito ti pagpatakdaran may ti balay. Ngamahan nga balin. Baka pampanunutan niyo nga maditinakam ko. Haan ante. Ti punto, kat nasaysaya at no agkasar kayo pa'y ko mga umuna. Uwan ante. Sumarunong nga rudeta nga mapasamakan. Sapay masikukan. Kati somat. Igidan mento na dya kasarno pabunyagan mi dato ipas ngay ko nga ubiyang. Naimbag nga oras mo tisa. Naidakil mo tatsamon. Uwan leta, dandan ak ngaminan ag-anak. Ay, iso mga lagayam. Ay wan, umaya man naglakoy tinateng. Mangkita kan itigatangam. Agdudumaan nateng ti karga ti basket kaw. Adda pang pakbat. Adda pa'y bukal ti kardis di takan da dumapay. Ay, pasensya kan letang ijay grocery ijay multi paggatgatang ako ni tinatang. Ha? May maya mala na ito yata prisko. Kan nalalakapay. Ay, han, may maya ti jamol. Tamas presentable nga paggatangan ni ijay. Kan sigurado nga napintas tila ko da ijay. Nalatak nga mul ko naman.
Iso nga sigurado nga quality amin nga lako da ijay. Ha? Iso nga pasensya kan niya, Leta. Hanak nga gumatang iti lakom. Hello, Maritesa. Umayak man naglako. Ni, aglaklako ka matan, Lloyda. Wen, tani, awan mo't pakipurdiyaanan. Iso nga aglako-lako akman kitdi. Anya nga imot dagita lakom. Agduduma, adda sabon, kartib, sagaysay, kun adda pa'y gayang paypay. Di mo't mahilig kang agpaypay. Apag iso, tay paboritong akulor daytoy, violet. Bagbagay mo daytoy apaypay. Ay, hanakon nga agpay-pay-pay. Ha? Ada nga minan aircon me. Iso nga hanakon nga agpay-pay-pay. Anya? Kat usaram ano kasi jay arumwar ka? Ay, damat portable fan nga usarak no kas diya nga rumwarak. Ha? Ay? Talagaan na upgrade amin na gamit mo na, Tessa. Hanga pa nagpalastog ta, hangko nga ugalit agpalpalangguad. Ngam, ay, hamat gamin nga maliklik anti pa nagbaknang ko. Ha? Dahito nga rod wall clock di gatanga mo. Hanak nga agpalpalastog, kunak manan ngam kagat-gatang ko itirilok. Iso nga hangko nga kasapulan data. Agbalor ititin kay dati rilok. Dati man ni akitam. Wow! Nagpintas mat day ta anilon? Ay, imbag ka pa eh. Talaga aswertem ta nakatumpong ka iti big time nga asawa. Ado ate agkras kanya na, kanila kay ko. Ado dagiti agkamkamat kanya na. Ngam siyak ti type na, siyak ti pinili na, ta siyak kano lang ti love na. Ay na, nag-cute ti anak mo, Tessa. Nan, ubag man mat. Ay, Hana, agat lingat ka. Kadigdigos ta anak ko, ubam kay tin. Yung kapay matagdigos Ay, Baka nga may naguyak, no, makalang abi tinabang si kamot. Sa anak mo't anabang naglingotak labas Kanhan mo nga iyas asidig tangiwat mo itarupat anak ko, Masang awam. Hangkan samat nga nagtutbras. Ay, una yan. Ala, yung kagdigos kit din. No, kayat mo nga maubat anak ko, agdigos kapay niya. Pasensya ka na, hanak nga agin aarte ngam para iti anak ko ti pampanunota. Uy, Tessa! Umay ka gumatang iti lako! Ni, Leta! Adamatan pwesto mitiwagwagan ito'y sentro. O no, makitang tangdan kalaang. Sales lady ka ito'y. Abangan, di ni kabagis ko na ito ngam sinublat ko. Di na mangamin kaya atay. Umay kagpilin iti bado ti ubeng. Adutin nyo arrival abado ti maladaga ditaw. Igatangam dyan na mo. Ay, hangko nga pagbadoan iti wagwag dyan anak ko, Leta. Ni, napintas mo dagiti lakok. Brand new pa dagita daduma At dapay tag-price da na kita. Labam la dagita. Anan, brand new te, pababadok iti anak ko. Baka nga may nag-allergy no, wagwag te iba doon Kaglabam, oray malabaan data, wag lagta. Sige, mapanakunta Baka agsangsangitan dyan ako nga imbatik ka niya antek. Grabe nga ro tinagbaliwan da di agayim ko. Manipod na ki asawa iti adda mabalin na, Lita. Nalabos mo dahi di atesa. Kunang mo ilan nakaraman nga niyan. Karugi na pa'y ka dagiti wagwagalako kaon. Ay na, saan la dagiti lakong ti karugit na? Uray dagiti lakok. Liblib yan na laangan. Upgraded ngamin aminin akagawaan na. Ay, sa bagay na pintas mga min di balaynan. Pati taraon na. In-upgrade nan. Saanin nga agsidsida iti saluyot kan okra. Wano anya pa'y anatang dita. Pasig akar ni ti sidsidaan na itan. Di na mo tinasaya at amakan no kasta. Nagitintupay na dumababa nang natang ti kaya da si daan. Un nga roda. Di pa'y agluton tapasig a-deliver dagiti taraon na. Ay, anyan. Nala, biyag na makidi da ita. Narigat na biyangan. Tiladyak magustuhan, tagibasitan na dagiti lakok. Kadurman na mutan. Un nga roda. Kunang matlan asino akabaknangan nun.
Nagbaliwan anamin pinsan jay gayim ko. Tessa, kita ba si Ter Aramidem balasang ko? Anay, makaliplipat kansan. Makaliplipat nga ibagbagay umat, ante? Wan at anay, nagbalbaliw kamutun. Kunamutlan asino kan akabaknangan, Tessa. Ha? Ado ti mangibagbagaan nagbalbaliw ka kanon. Kadurmon mo pa yun ti makistorya kadagiti kalugaran tayo. Asino mat nga minti hanga madurman. Nagbabangsit da. Handa pa nga agtututbras. Kukursing da. Handa nga agdigdigus. Kita ba si ti panagsasaumbalasang ko. Sana nasaya at ti kastangar aramidem. Paglastog mo mutten ti panagduras ti biyag mo. Sana kasta nasaysaya at matlaeng no agtalinaed ka na pakumbaba. Di ka agpalpalanggwad tamadi ti kasta. Ay na. Awan bibiyang ko iti ibagada. Basta siya hanak agtaktakaw. Hanak agkupkupit. Pagrigrigatan di asawak ti kwartame. Awan matisagsagasaan mi nga sa bali nga tao. Asino kumadagita? Isudaya ti pakibagayak. No, handa nga kaya ti ugali, kaan laang. Awan bibiyang ko. Hanmat nga isuda ti mangpakpakan kanya. Tessa, bakit? Agawid ka pa lang niya balay dantem. Dua kayo iti anak ta. Ni, apay nga pag-awidan na kay Jengay. Sumangpot kami na kita'y kakabagyak manipon abroad. Kan umay na kiti dadakkel ko. Kat, anya ko mga inumay da. Mayat kay di ano adakid toy. Tapno mamamok matisuda. Iyam amukan tumat laeng. Awan ngamin pagturugan da. Ipausar ko ti silid ta. Tayo jay salas ti pagturugak. Anya, akat umay ka nga ron mat ije balay da antek Datayon ti mapan ijay. Uy, sumarunwag to. Basta umuna kayo na mapanijay. Di kay pala umay dito iwain. Orayam ti text ko. No mabalin yun ti umay dito balay. Mabasak itay ijay balayo, Tessa. Kunam nga adu ti bisi tayo akakabagyan ni Alfonso. Ngam awan mo't adu atao ijay. May samot la babae ti adda ijay. Padak abakot. Ni, ay, baka isunday jeje na nang naante. Apay, di ka mapan ijay. Tapno maam-am mong mo't jay katugangam. Di mon sapay nakitkita apulos. Ay, talaga nga haan Taada yung mat ngamin jay lugar da ante. Kating kakitaan Ay, urayak pa'y ati text ni Alfonso. Kuna na ngamin nga urayak ti signal na no mabalin kon ti mapan ijay unuhaan pa'y. Nay, apay masapul aya. Isumot ngamin ti imbaga na kanyak. Aya, ang madlaw abak ng jay inana sika. No inana day jay Napudaw kan nalukmag babae. Di kulor ti buok na. Kan nagado ti alahas na. Aya, Kaslamot dunya ti langana. Apay, talaga abak ng da Alfonso. katuan ta nakapatakder kami nga ro diti balay me ante. Kat kaano nga'y ateksan na ka ni Alfonso. Wano data ti pumasyar ijay. Tapno maam-amok mo ti ina ti asawam. No ngay agungat na Alfonso. Awan pa'y matgamin text na no mabalin konti agawi di jay. Ay bye-bye am ta-text na. Mapantakit di. Mga wita iti nateng apasalubong ta ken prutas. Naimbag nga oras mo kabsat. O may kamiman. Ha? Sino kayo? Asawa ni Alfonso to'y kadwag. Kaanak ka. Di Tessa. Ken anak dato'y ubana. Ha? Asawa? Salawasaw kamat abak-bakatan. Ha? Anya nga asawa? Katno siya ti asawa ni Alfonso. Anya? Ni, Alfonso! Umay ka man ditoy! Alfonso, honey! Ibatan na, Alfonso! Kandi mo papanawon dagidya at tao. Tasaan kami pa'y analpas! Hari, agparbang ka kuma. Anya ka kari.
Pimanaw dalang arudan. Apay alinuko na, Alfonso. Hani, jak ay-ayatan da dya babae. Si katilaw ko. Nangagmumay, si kati pinilik. Jak laing pagarup amay turod mo nga aramidan ti kastoy kanyak, Alfonso. Pakawanan na ko, Mari. Promise, sana na maulit na dyan. Si katilaw ko. Si kati pakasarak. Pakawanan na ko, pangasim. Awanan ba na dyan, Alfonso? Inalilaw na, kante. Ay, naklaatak mo't itinaduktalak balasang ko. Jak ninamnama akastoy ti mapasamak. Kasano kami ni anak ko ngayon, te? Ay, isumot la adi na ka maikasar. Tanda mo gayam asawa na. Diyan mo daramid akon. Mabayin akon nga rumarito balay. Ala, nadamag mo ti may papankan ni Tessa? Walita. Ala, asino ti mangi pagarup akastoy ti pagtungpalan ti amin. Ala, kasla jackpot yun si ka. Kat, adapay lang at tadagi dyan nga agasawa ije balayda. Adama nakapaskil ijay gate da for sale. Ah? Ilako dan jay balayda, Tessa? Balay da Alfonso ko nam Wen, ilako da siguro na. Ay, bak nang gayam at talaga di asawa na Alfonso. Isukan no tinaggastos iti di balay. Ay, isumot lagayam Ala, kaasimot ni Tessa Isong tinayaw awan. Wag nga raw. Ay na. Nagmayat ka kuman na sidir-sidirin. Kapoy ti kinalastog na itinapalabas. Saan man langag, nakasimot. Ala, baybay amon lita. Di mon sidirin. Andi ngayon takit di, nga oray kas di timpakpakita na iti kanlabas. No kasta, nalakon jay balay da Alfonso, Tessa. Uwan Lloyda. Iso nga sa balin tagi iyan ijay. Jay nakagatangan. Ay, good, kasanon ti anak mo. Anyat ko na ni Alfonso nga Ang ko pa'y nga nakasao. Tama ni po idi may asawa na kat. Hanan nga nagparparik na kanyak. Hanakon nga pinag-anano. Kaslaan na kami nga mamoy ti anak ko. Good, jay la suporta ti anak yu kumaa ti kamatem. Ang ko nga rodan nga makontak ni Alfonso. Anyan. Una yun tinagtungtong palam, Tessa. Ang ala, di ka mapukawan itinamnama gayam. Panubok la day ta itibiyag mo, Mare. Agyaman na ka, Mare. Kaslak pa yung lumnad itibain kanya yun. Kababain na gadyain sawsawang ko ini kanya yun. Naggapuam, Tessa. Napanak gimatang itiba doon ni bebe, ante. Nay, nagadumo dagita ginagatang mo. Naimbag man taad daing gatang mo. Ay, nalakala ang dagito, ante. Ta, sigunda mano amin dagitoy. Ha? No kasta, kayat mon tiwagwag. Kapilitan ta iso lang matinala ka. Awan mat igatang ko iti brand new. Tawan mat pangalaki ti kawartak. Ay, ayun Tabi na ibayan na kayon ti ama ti anak mo. Kan saan na matgayam a kwarta tininted na idikan ka. Kwarta ti asawa na. Wen nga rod Kababain ti pakasarsarita ak ito, ante. Mababain ak kadagiti tattao. Karkaro dagiti inis small ko idi. Ala, pagpampanunutam dayta, balasang ko. Daytan ta ibagbagakan ka idi. Narigat agpalpalastog. Anya ngay ita, di mo ninamnama akastoy ti pagbanagan nyo nga agina. Ngamanya nga rod, napasam aken. At daditan, iso nga aklo namon ti amin. Ay, agawit kami ije probinsya, ante. Tama ba inakid to yan? No, lumabas sa kay store. Siyak, tikit kay taanda.
Agsubli ako ni Jay Provincia, ante. Iawit ko ta anak ko ijayan. Katadakan ka day taa. Tano siya, okay laang mo't no agnaid kayo lata dito'y balay. Kayat ko mababainak nga ron ito nga talagan. Iso nga agawit kami ni Jay Provincia, ante. Nagawid kami nga rod iti probinsya mi kat makitang tangda na kamakilaba ka nagdalos tapno daygatang ko iti kasapulan ti anak ko. Nagrigat gayam tagsao iti patapos ako nada tanarigat ti manglamot iti bukod asarita. Nagnakmak day dyan na pasamak kat pagbababawyak iti kastaunay. Alakastan tigayim mo Tessa. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, pare ti script kan pare ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biana! Hello gagayam, naimbag nga oras yung amin. Kapadasan ni Cubs at Berto sa napudnanagan ti may drama diti Manang Bianang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Babet Gombio Galigues, Eva Galigues from Cecilia Gombio. Kastamatan kan ni Rodrigo Garcia di Tamonios West, Rojas Isabela, kan ni Marie Feber Samin from Abra ngagdengdengag dita Hong Kong. Kastiman nga rod ti kunani Kabsat Berto, dirma ng biyanang, ititawin ko na suro ka 60 na karanting kan napigsaak pay. Aday di balasa nga sa nga ili ti karubami, kat nagpayduma ti kinapintas na. Ado tag kursunada kan kwa na, baruman wano daanan iti asawa, talaga mapatalyaw iti nagpayduma kinapintas na. Kat gaputa sa anak payabalo, impamuspusak ti amin tapno masit kaklaang tinasao abalasang tapno sana madlaw ni baket ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan, nakita kong da janggal. Jay kulot kun atidug ti buok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan, saan ko at type, angkal? Na, tapay mo, kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko, angkal. Diyak kahit ti kasya kapintas. Tas anak ka may bagay kan kwa na. Nanumuak lang ang lalaki, angkal. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay ti daya a babae. Kan sigurado akayatan na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. San mo't angkal? At umad dagiti natataer ngam siyak dito'y Una, ngam nangasawa da amin din. Sikalat baro ang natairan ang nabatbatay. Ingkakidarmon kanakan, sayang dayay. Manjak angkal? San ko a type? Nagkapoy dayay akanakak. Iritretok dyan napintas akanakan ni Maria. Di na kayatan. Apay, balasang payayaday dya babae. Hun ka naw, ta dinamag ko ni Maria. Awan ka nupay nubyo na. Ilakad ko kumani dun ngam di na kayatan. Ay kabay-bay amano, di na kayat. Saan nakit ka no ataypan? Kat nakapimpintas na dya babae. Nagpudaw. Nalabasid dya bibig na. Ganay na, nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona nukas dyan nga ag-short pan, bagbagay na. Anay ko, apay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas katikasta ngay tsura amon. Oray ka lag kidam-kidam mamang ibagbagay tikasta. Arsa balaklakayan. Ibadlaw mula pagpampantasyam dayjay. Ni Mima mo, naira namot laan nagkirimak Di mo kadiikan iti sa bali akay papananday ta, tas ikalang mo ti pagpampantasyaak. Palusot ka keda laklakayan. Narnakanan ni Mima. Gamsak, dakpay la makaturog. Hay,
Kas lamakit kitak pa'y lang aging gayta, ti rupa day di akanakan ni Maria. Unay mo nga minapintas day di babaeng. Nay dumduma ti kinapintas na. Makapaawis rik na. No baro akla ko maarmag day di babae. Ngaman yan, tanda mo kami nasawa kon. Padasik kumamot ti ag-checks. Mabutengak mo. Tigray mo ti asawa kung agimon. Ay, agkapoy-kapoy to mo day di adyo ni akanaka. No kaya't nakumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram gan ko ana. Tapno da pambar ang maasit gak na dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti day dyan balasang. Nay, papanam si Naida. Una yan, ti kasta apurmam. Kas kalalalaki ti kasta nga ituram. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto nabayag mata nakasto ti kinataok. Damagan niya pa lang. Kahit anya nga rin ti pakarik na iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, adda iritokin ka si Naida. Napintas a balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka nakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayjay, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. Nay, adda ka magam dito store Bernard daw. Maya mo ti sisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, tatabir tao. Tawan angin, iti balay may. Aywan, nakita mong di napintas a balasang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, tatabir tao. Nagpintas nga roday dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklayo di pagan ano day dyan. Ta sa anak agwapaw. Kun naang duda. Ay so, tumaer ka no agdigos ka Bernardo. Ha? Kas tamang ti imbagam iti kanya kaon. Ngam pinadas kaon ti nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ngam isulat tamang. Saan ang nagbaliw ti rupa? Panagriknam lang dahi ta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babae ano na banglo ti lalaki. Tumaerdan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tanga paisaw tata? Wan, no kayat mo, hikan ka iti bang banglom. At daya, wala, no libre ka ikaw. Ngam no at bayad na uri sa anang. Ala, inka nga ro dagdigosan. Takuyugan ka numalam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abataw tata. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkagdigosan. Sa kan umay di balay, taikan ka iti pagbarom, kan bangbanglom. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol ngamin ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta itad mo, wano? Katun unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin ki ni Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Un tata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Gano nagpintas dayjay, baro? Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbaga no saan naka basta danday jay. Kanyat amom ngay.
San mo't nga amin ang napintas ket gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dyan lalaki. Ngam ni Bernardo ngay. San matabak nang? Kung nagpaisaw Tata Bertaw, sa anak mat abak nang. Imbag no kaya tanak ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makaambo king ka Bernardo. Siyak ti mangyaram king ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak, tamabain ka no. Ha? Sumrag kayo, Kaka Berto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Huwag Tata. Alangarod sana bali tadanda ni Malpas day Chayan. Agis ispin laengen. Ha? Hoy, Bernardo. Di ka maturog Bernardo. Naiturog ko man ngagpaisaw. Makapaturog man nga mintaguray. Tagiwat mo Abangan numangagda ka, kababain. Apay, di pinalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo nagbayag mo garaw. Nagawid aksapay Tata. Ay bandak to nodan ni Mary Jane. Ay, saan Panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yun, Tata. Bernardo. Ay, kastama kang ka, Mary Jane. Pasensyakan. Nadisturbo ka. Siyak ti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mo? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yu, Tata. Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay kang ka? Kaya't nati makigayam kang ka. Ay, apay amabain ka nga Bernardo. Kit nabayag matan nga kit-kita tayo di istorno ko Yun nga raw. Diyak man amaw. Namabanga-bainak mo tungging ka. Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangid kang ka, Mary Jane. Katuan Day talaga yam. Awan problema. Kan damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan nobyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawanak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo kang ka, Mary Jane. Daytoy man, Ni, nagadumot ang chocolates na ito yan. Ginatang mo, Bernardo? Wen, ginatang na, Mary Jane. Amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Sikan Tata Berto. Isawan naklatan. Managbabay na talaga na ito, Amaraw. Nagpintas ka no, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan yaman na ka no, Mary Jane. Aywan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo te kape. Ay, paborito na daita. Ay, Si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Naggapuam. Dito istor, Mary Jane. Agdardaras ka di. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, kaya't kula ko mga ibaga ken katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Ken tapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sabali nga armam, Bernardo.
Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan ano kasta ti ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko king ka. Narigat mahit mo ipilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Bertang. Inak manen yaram ni Bernardo. Mapan mo yaram ngam si kamat tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumada ampayan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay iti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan tay bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na. Ibusam mo ti bangbanglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napay ayakas tao na purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam ijay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya aga po. Pagan ano mo na dyan ngay. Aga-aramak baka pa. Nita. Ay, api ka kistong ka ngay. Nagalas ka ti kastasong Batman. Ano to? Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitadaak mo tamang tulong kang ka. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane, ijadalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang dayjay. Panubok na lang dayjay kang ka. No talaga mo't laan na ibtor ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka no namlamakin ko na. Sumapulak ka no iti sa baling armag. Oh, patpat siya mag. Alaki di, agrobot ka. Tamapantay di balay da. San ka ama upupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram Tata Bertaw. Ala, ingkag di ko sin, tagsukat kan. Darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ha? Ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nalakanaw ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka day, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan, Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga rod, ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata. Tapno at akadwami. Ariglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, jakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo. Tapno sa anak akagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Wen, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapasaray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga ron. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata, Jenwang kong. Di tayo ka di ipayagawin. Inakipastor Jenwang kong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat na papatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata. Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartak mo na Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan ngayan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane. Numarik nana. Hindi. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay.
Gundaway kundatoy. Rimwarte kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata. Ayos ko. Maramid ko ti kay kayat ko. Tawan tao dito ayan me. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, abay. At na naibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ijay ilay. At na nakita na ijay CCTV da. Kat nakita da ijay, tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Ha, ay jaka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga road. Ay sos, amangan no makadaanon kini Mary Jane daytoy. Nabartek ka no ngamin din. Iso adi na siguro nadlaw tinarami jo anggal. Ay, basta di da kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makainaknakan. Mima, husto ka din Di ka lakbain iti kasta nga raramidam. Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanya. Anyagawan, kung nakita ka mismo iti CCTV, impabuyad na kanyak. Ha? Hindi kan makapaglibak, Bertaw. Kat makamo ka na idarum na ka ni Mary Jane. Naimbag nga oras mo, Maria. Ada ni Mary Jane akanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan kwa na. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarum nak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manahon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedem jay ka anakak. Tano saan? Maipabalod ka kuman. Naimbag lakid, Zane. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane bakit? Oh, agyaban na. Wan, swerte matalaga. Nga malas mo mat, tasinaan kan. Ha? Apay ngay, Mima? Mangibabain ka nga asawa. Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Bertaw. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinadalangan. Saan ka di Mima? Bakit? Saan mo ako nga nuwawang ka itinenak? Agawid ako ni ti lugar ti may isang anak ta. Makamo ka mo tinamang ibirok ti bagay. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka. Sininaanak nga rin ti asawak, pinanawan na kat nakikabalayan iti may sa kadagiti anak mi. Namin ano nga inayayok ngam talaga natangken ti pangandang na. Isu nga itag may sa akon iti balay mi. Adon ti marikrik na iti bagik kat sumalog matan ti pigsak. Nalaos ti panagbabawik kapo iti naramid ko iti kalabas. Aklunak, nasulisugak kat nagpailuyo sa kitiriknak banagasaan amay parban. Alakastan, tigayem mo, Berto. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bindisyon iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kagayam, naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay manan ti drama, hello mampay kada Rolly Viernes kan dagiti partidos ni Bakit na dita Sinait, Ilocos Sur, Yabes kan Abela family kan Virginia Lapada dita Japan. Kapadasan ni Kabsat Rafi sa napudno anagan tintay drama kastiti konana.
Dear manang biyanang, nagtrabaho aki diti construction. Ngam ididandaniak na disgrasya, nagnerbiyosak, isa nagsardengak pay lang agtrabaho, kat ni bakit kulangan tagtrabaho. Jak kaya tagtrabaho iti nagtibalay mi, jak kaya taglaba ka nagdalos, tamangan no kunanda nga under di sayaak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay, anyamat kastuyan. Awan pa'y may suot, abaron. Muring amin oy. Ay na, amumot ajak masangot ti aglabala kay. Intun day off ko pa'y lati pa naglabak. Kan awan mat aramidam dito'y balay. Di si ka kuman ti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae, paglabaan na kiday. Ibagadan tupay ng under di sayaak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Unay matikasta sa umon ma. Ito lang mat nga awan trabaho. Mano atawan na nagtrabaho akiti construction. Adandani pa'y nakadisgrasya ak. Apay, awan kadimot karbengak nga ginana. Uray magmamanula abulan ko mamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nagtrabaho. Uy, napigsaak no, napigsaak. Ngam aginana kang rudmot Apay, hindi ka makawawat. Ay, ingka kat aglaban. Ay, manjak. Ibagadan tupay ng undernak. Kat di aglamang kang aglaba, tap na awan makakita kan ka. Mga lakmalay ti babaununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldom. Ay, problema ka daytan Anyat nagan mo aday, kan manutawin mo, single ka kadiwan no sa anay. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Kay nakaamuam nga nga kasapulan na kitibaba una naday. Nakitak mat EJFB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw, mabalin mo ti mangruging agtrabaho. Katnay, jak kaya ti sadot ababa unayin. Jak kaya ti marites, kan jak kaya ti rawat ababa unayin. Ha? 3 times adilang ti pandangan di daw. Awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan, sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kan nagtrabaho aday. Ay, paiso aya nga adda ka no babaunan niyo, Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo Ha? Agraraman nga agkatulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasano nga ron day tangay. Makaamu di manugang nyo Kuna namat a problema na kanudaitan. Adan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anya lat kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kan agid ida Agkuy-kuya ko ijay balay. Isu nga rod ang nagtrabaho tadimat aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipas apag trabahuan na idi. Di mat simbraken, nagbuteng. Anyan. Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Jak amukan ko Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan mina? Di nakapagserbyan. Ta saan asyak ti amom? Ha? Ni Rafi lang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagserbyan. Kandi nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wen, takabailak ti mangilaba iti badok, kading. Nilakay ko na ang ti pagserbyam. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa tatay bagak. Umayan manong Rafi. Apay? Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tangay di na kaya tapag serbyam. Kagudwamot nga ron ti isweldokin ka niya. Ni, apay ngay manong? Una, tabasit mo't ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay. Anya? Ay, iyag mo nga rodan ti swildok, tag-awid akon. Pumanawa ko nito balayo. Nay, apay nga yakas ta. Makatawan ti tulagan ta apa nagpay mo kas babaunan di ti balay. Ngam apay nga yakas ta. Makabulan mo pa laeng. Kat sinaur nakmat ngamin, sasauran nakmat manong. No kas ta raw, jak ito din ati suldam. Ta di ka matagtong palit ti tulagan ta. Anya?
Kas ano langan nga jay diaper kan gatas ta anak ko. Agpakpakaasi ak manong itad mo ti sweldo. Sige, ure ka good walangan ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O, sige. Kita ako kasanaw, Mina. Ay na, nagpintas ka ti asawa ko na ya. Nagmayat nga agkan ti pingping mo pa kahit. Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso ang nalailo ka manan. Ni bag may. Nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumulod ako man iti ipasuldok ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan ko na. Alakanin ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang iti bagas daig chay, kanda dumapay akasapulan dito eh. Alamat ka na. Nagpintas ka pa yun. Di nak maala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, kasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas ta anak ko manong. Kanawan pagplate ang agawid. Ay, kasano nga tayo tuyan, Mina? Naragrag ko magnamin, di pitakak ading. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan, agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Langina dahi di ginatang ka. Swerte ano malakom dahi. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan nga agpailay. Tayo nakilako di washing machine, tayo iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rin pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may darom. Kay, agilako ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day jay. Di ka mangamin mang to di ti kwartam. Ay, di mo ilako day jay. Saan atila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin ngagkatulong kat awan mo't kwartam. Nalastog ka nagsasao. Gaputad da trabahom, tagibas si tanak mo launa ya. Kahit basol ko nga rood na awan trabahom. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasalamatan. Di mo't kayat ni bagat ka, may lakok di washing machine may aday. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siyak langan tiyawin mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawak para kin ka. Kinapuno na nabayagan ang kursonada ka. Inlibad ko lang na ita. Ang agpaisaw. Nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan. Ta panawa kong di asawak. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawak? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga ayatan ta adamat ti itsura manong. Patsin lang namin Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso ka daing. O niya, kayat na, agawin ta ni di lugar niyo. Kat anyat pagplate tangay. Agdiskitara ka. Manumad la ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne, adamat ka duam. Uwan na nang iso ni Rafe, boyfriend ko. Ha? Agmanwak na na. Ada, sumberak kayo. Apay, Rafi Barok, kayat mo ayati anak ko nga uray disgrasyada. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanyak. Basta dia kay pay lako maag kakaida ah. Tani, diyak kayat ama ulit nida pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafi. Taam mo mat a single mom ti anak ko. Wala na. No, kasta ti kunayaw. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me.
Masapol nga ag kayo iti pagsungrod. Ta kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na ita, nana. Sige nga rod. Jak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pel agkakaida kini mina Agkaida kayon to no ikasarmon ti anak ko. Nagkasatak na kinayang nakmira. Wan ang ada matanan asawam. Nagpada talang. Tadamot na anak mo. Ay, Kung saan natamot na pagkaidaan ni nanang mo. kat aganos ta Agam, ilibas tanto ti agkasilid. Nagrinam tumat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kas diyan nakaturong nga marik nanam ay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafe. Kan di ka madanagan, ta sinaa kong di asawak. Inak to alahanin na iti kauskaw, ta dituyin ti pagyanak. Ha? Agpaiso? Way, no kayat mo, kuyogan na, ta duwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat Baka anya pa itaramidan di asawam. Kahit andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan akong. I-post mo lang iti social media. Ipanawagam, mapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay mo takas ti purpose mo? Apay, missing nga kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikatin din post mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawid. Untong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitang. Hello? Hello? Kasangsangpot mo pa'y lang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Aga brudak. Anya? Ijay. Kat iji abroad Inak manggod, tapnawan may bagbagam. Tapno di mo ibagbaga sa dutak. Ni, imbagak aya asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. Iso nga aga brudak. Ngamnay, di mo naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sa akto makapaway. Kasano day ta? Adan aya passport mo. Andan, inlakad ko iti limod. Anya? Nagbiitan ngay. Na moderno itan. Automatic kami na yun. Biglaan mo day ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamot ang imbaga. Talaga ajak imbagbaga tap na maklahat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga rod. Sana yun. Kabalak ti agbiyahe asisya. Adagat kastan. Di pala nag-apply, aga-broad adagusan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kasdamat nga rod ti kunak tatang. Iso alinapdak ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kuma Imposible mo't daytan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Aga-broad adagusan. Bulilikaw. Nen, dumundin ka, Rafe. Ha? Ni, apay na nang? Di nakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundin ka. Taagidaak dito'y abay mo. Tapno mabantayan ka. Anya? Nariknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka napan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw dayjay. Napig sa tiradar ti lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan ma di aka ipapananday to'y. Kaya't kalaang abantayan, Rafe. Ni ko mga rumina ti abayan nyo Sana siyak na. Si ka nga rod. Apay di ka makaawat. Agyaman ak unay itiindanon mo kanya kain san lando. Jaklaim pagarup amaaramid ti asawak ti kasdi kanya. Pero orisyak. Kasla jakpat yun tinakita ng naglawag. Naka-holding hands da. Very sweet na nga kuy-kuyo. Sandak nakita insan. So na lang tada kadwa da bakit. Nanang siguro di babae di jay. Insan. Sige, mapanakon. Oray taintad kong kadres da. Makamukan na niya teramida minsan. Masyanak lakin ka so may bagak tinakita. Wan, agyaman ak manunin san lando. Halo Emma, apa yang mawag ka? Awanag ka ni ba, Apay nga italas
Ha? Apa ya? Parigang harus di signal di tiap orang. Pam, manangan lilang. Ha? Di ko lang dyan ang mutararamid ang Rafi. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro at pinagdalid mo dito balay. Kampayde, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Awan papain mo. Alala, sana po nung ita. Pudno mo ita babaw ng langit eh. Nabitlaan at daan kami ti relasyon. Oy, Amina, kay ma. Ada na ginaawatan may. Ang naramit ko tikas jay, kapoy ti utang ko kinkwana. Kan awan na pasama kiti nagbatan may, ta strict na ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito ilikudam. Nangagkuti saritaan nyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na. Sina akon ni Emma. Este, sinina akon ko na kuma. Pumanaw kan. Agi babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam ti inaramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may si asilid. E di dya mo pailaan nakita ka sa balyan tinariak na. Kasla saan ka mapagtalkan na tao. Ay, kuha. Sinina akon dyan sa awak nana. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka paila pumanaw. Idaraw ka. Pag-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Ada akon. Sorry Pakawanan na ko ma. Magsubli akon kin ka. Ano, sumbrog ka. Tani, adar aramid. Ha? Alat ko ang. Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Tayjayan ti pagtrabaho. Ha? Hindi nakpanawan adarlain. Promise. Agtrabaho akon. Kanagsingsing puyot akon. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Tawanan bibiyang mo kanyak. Ang sinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di, Emma. Sorry ka din Pakawanan na ko ma. Puno, anagyan na kiti balay damina. Awan na pasama kiti nagbaadan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Insang sangit ko iti kastala unay, ti panagpakpakaasik kini bakit ko ngampi manaw lata, kat napan nagtrabaho iti sabali a lugar. Nagsansano ngak iti manuabulan, ngam sana ka na uma anangay ayo kan kuana, kat impakitak ti panagbalbaliw ko, babaan ti panagsingsingpat ko. Isa na siyan metlaan kanya kat pinakawanak, kat naornos manan ti amin iti nagbaetan mi. Alakastan, tigayem mo, Rafi. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaang to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.